Ya. Satu. Panen. Sis, panen baby GT guys. Pakai swimmer ya. Swimmer. Ini pakai udang. Yes, mantap. Tompel guys. Mancingnya guys. Supportnya belakang Arun guys. Pemancing Kota Luxmawe guys. Hasilnya mantap-mantap guys. Yes. Baik. Anak remeng guys. Wah, ini lain. Oh my, yo mantap oh. Ya, mantap. Hehe. Akhirnya strike ikan besar ya guys. Ikan karang. Ya, pakai udang hidup. Oh, ini udang mati guys. Strike lagi. Mantap guys. Oh tompel, mantap. Nah, panen tompel lah. Ya, mantap, Mas. Omak jatuh. Oh, karut. Omak guys, jatuh ke bawah guys. Iya, strike. Aduh, mocel guys. Aduh, airnya sangat bagus ini ya, lagi pasang. Cuman agak berombak dikit dah. Terus jorannya melungkung guys. Yes, ikan apa? Tompel lagi. Mantap guys. Hihi. Mantap. Master tompel ini ya. Yes, mantap. Yes, Tompel. Tompel sak bantal guys. Strike. Iya, strike. Ikan kunyit. Strike lagi. Yes. Ngeri ya. Aduh, tompel lagi. Ya, mantap. Master tompel. Tompel lagi. Hasil guys. Hasil ini guys. Strike juga ini. Baby GT. Strike baby GT. Lempar lagi.
Up, strike. Mocel. Oh, strike, baby kunyit. Ya. Remeng. Remang yang kena. Sayang tu gugur banget. Ya, masuk keranjang. Masuk keranjang. Ya. Swimmer guys, swimmer ya. Buat casting baby GT guys. Strike lagi ya, Master Tompel strike lagi. Ya. Tompel lagi ya. Memang mantap Master ini ya. Spesialis tompel. Spesialis tompel. Strike. Strike lagi bapak ini ya guys. Biar kecil yang penting strike. Gom dulu. Iya. Oh, mak kecil kali strike-nya guys. Rilis. Iya. Kunyit. Strike kunyit lagi. Ya, masuk keranjang guys. Woi, strike lagi juga di sana. Oh, kayak plung-plung pun. Oi. Ya, berburu merah mata. Ombaknya semakin tinggi guys. Up. Aduh. Iya.
Ya, isap rokok dulu. Ikan kita bermain. Bukannya yang ada yang tinggi dah. Eh,